Dek, ini ke malunan. Beli nak ke malunan, nggak beli lah umai. Kayaknya aja ngomong ya kurnan ini. Beli sing juari ngomong ya kurnan beli ini. Juari yang den bani, ini bahasa bengedenan lah kakek kenang. Adek, sekenyang madu. Coba beli yang kenang orang senyak, jalanin gen. Ini kakek yang beli. Dek, madu. Swastiastu, Dek. Om Swastiastu. Kok dek? Ye, Kadek. Mai malu, Dek. Negak, Dek. Ya, kok dek, makasih kok dek. Kadek, makelu sing mantep kok kan kabare, Dek. Astum karep bae kok dek. Beli. Adi mantahan mulai. Takut mulai pedidi. Sing nih tepuk di jalan, aku singgah. Sekalian iseng uni jak Kadek. Oh, mau dek, kadang liwat usan. Oh, hoyong alu dini na, Dek. Gak nangen minum. Teh apa kopi? Udah repot-repot mau dek. Sing kenapa, Dek? Tumben saya mai. Beli kagak nang kopi? Nah, Dek, kopi pahit besik nah. Panggil perlu beli ini. Nah, beli. Aman kita nanti alu kejap. Dek, jangan jangan ngomong, Neng. Terus terang den orang karanten bin. Wah, alasannya nih. Adi lengah gati beli, orang dogen dok ngelah panak. Mau kadek Juli kan sendadi ngelah panak. Oh, saja deh, Nana bejak papanya. Itu bicaranya, Nih minum malu, Dek. Kang Wang. Makasih mau dek. Nih beli kopi. Ngomong-ngomong, Dek. Kadek penganten. Konden mbok, konden manjodoh. Manian namun nganten ngetang undangan nih. Oh beliau. Tahu deh. Kenapa saya nejak kedua saling kejiten? Karena ada omongan mbok, tapi sing juari. Cara ngomong aja nyen gen, misi sing juari ngomong gen, Dek. Mungkin lek nengen ngomong deh, yang kata galak ngomong. Ngomong gen, Dek. Mbok janji apa sing kargala? Beli nak ki ngomong. Dia ngomong. Penasaran mana ngajak daduan ini? Ada apa sih sebenarnya? Gini deh, udah pedih nah. Nah, yang sing pedih apa? Gini deh, kadek kan subuh mekelu, ukuran ngajak beli. Tapi kadek sampai jani konden masih minta beling. Maksud beli ini, beli kan ada cepat nganten. Pangalah beli keturunan gitu. Oh, diam-diam beli lah demenan. Lah dek. Beli dot ngemaduang mulian yang sing dadi lah panak gitu. Oh dek, beli dok saja ngelap anak. Waktu nih yang meperiksa, kada orang subur yang ngajak dokter. Sebenarnya ane sing dadi lah panak entu nyen, yang apa beli? Bebuktinya ngantek jani, kadek kan kau yang beling. Man, calon kurnan beli nih, pasti lakar beling. Pasti beling dek. Beli kan subur dek. Besekan subur. Nyen ane yang lakar angon madu beli. Yang mbok, yang minta maaf, yang bertelat 3 bulan. Apa? Seken nyai demenan kurnan boe. Seken mbok, yang bebeling makanya beli itu orang yang nyuang. Masih yang ngalan gede pasang yangi. Seken nih beli. Seken dek, mungkin kenang musibah ada nih. Pelakor ribel. Seken kurnan awake ngelah belingan ini. Sumpah mbok, mula beli ketut ngelah belingani. Sing medaya gati awake nyai. Nebak awake uling dori. Sing man gati nyai nak muani lenan. Yang ide pelih mbok, yang nak demen masih jak beli ketut. Kakek kenang. Oh dek, beli ide beli masih nah. Dia betul sangat kangen. Nasi sudah menjadi bubur. Beli nak dot, gak tinggal keturunan masih. Sedangkan umur beli ini bengangsang ngewayahang dek. Kadek ngerti nak. Terserah badi itu jada dua. Yang ikhlas mau madu demi beli ngelah keturunan. Tapi ngetang, yen yang manian dah dibeling, uliang madon yang ini. Mengkekan menurut kadek sama. Nah, yang sing kena pul yang beli. Yang penting penak yang ada nanggung jawabin. Nah, pasti dek. Beli bani berbuat, beli bani masih bertanggung jawab dek.
Makasih Blina. Ah, tenang, Dek.